nifuza kuba mu nzu yawe, nifuza kuba mu nzu yawe, kugira ngo inyuma y'ibigaragarira umubiri bifatika hari iki muzamumva hari iki ibyo byose nibirangira hazakurikiraho wacha Yesu akutawale maishani mwako akuongoze atakutosha kwa mahitaji yako yote mijina peke duniani na mbinguni inapaswa kututosha kwa chochote katika tumebarikiwa. Haitoshi, imekuwajibu kwa kila mwanadamu yote. Nyumba nyingi hazitoshi bila Yesu, makanisa mengi hayatoshi bila Yesu, na utajiri hautoshi kabisa bila Yesu. Hirya ya zose hawatoshi bila Yesu. Namubwira kandi tulimba cyane.